Hello, du don mi rual pi ulan apol. Nan zaten nan tamchau kauting tin kazum. Atu chana kan US le Republic of Korea, South Korea rakap tulaton pezamin. Tathang simnen umronga himi video kaptua mi si. Chironga athetien indrak zau sakdengin close up ngai si. Tuitami kan US le South Korea rakap tulaton pezamin. Tathang simnen mi tulhasu kan ma US le South Korea rakap po kumtin vaini to thelmi joint military exercise kan ma rakap le South Korea rakap po twantlangin training exercise wa mi thula si bi hi chu tibekin kum khada vaini to thelmi si himi thranga hin South Korea rakap po thong he ret lenglo until thelmi si chule kan ma US lam chu thaifeng theu slo asinan ke mai thai dana khachu yang tlage matla himi thong hi le kumret la ya South Korea himi effect training exercise to again karak feda ve mi si kemi lai hi kan ma US rakap pol zaten South Korea lam se umi US rakap se Japani umi kan ma US rakap pol se azaten pong ni thonga lenglo chu kanum din ka zum thai pheng chu ka ta ti cha chu ka thelo sena yang khale himi hi thupi zat mi chu si ke matlai be ka ton ka fe lai hin himi Pyeongtaek te mi South Korea I khwa pakhat an mai naval base kha himi setai lichin khan hanga zarthum dingin karak fe da mi si chura kha himi training exercise so kup khada benian to thewi march la kha chu freedom shield in an ko mi exercise si thai jing isin thokding mi an ma training exercise kha chu Olchi freedom shield in an ko ke ma ka tun lai ke mai exercise kan fe la kha chu an ko dan kha Olchi focus lens ante UFL tin asinan tu kha chu Olchi freedom shield in an ko an tlen thleng nak chu reizo himi mi kha chu himi training exercise joint military exercise tu san big mi chu yang si tele himi hi North Korea lam the Democratic Republic of Korea an ma rakap pol South Korea lam ra lo dingin lo let la ra lo pangsela khotin US le kan ma US pol le South Korea rakap pol twantlangin himi North Korea pol hi do salin timi thanga to mi exercise ase so yang atole himi hi Korea ral do nak hi thenga ngai sirilo tuni ten hi theloin aya himi Korea ral do hi so 1950 rongin thokda zo mi si himi hi turolo se che kha chu peace treaty umloin armistice agreement kan kapok loading kan daden kanom ding ti lungkim nak men si ceasefire ve ka si chumi kha July ni kulhon sri thongga ja ko somga kum thamisen an sign da mi si tu ni ten kha chu peace treaty peace agreement raldoin malte kan chokta ding tin an tol an torel mi men si chura kha tu hi du san nak chu North Korea lamit la hi rinlopin South Korea kan do thaisal chifek thawin South Korea lamit la hi North Korea kan anan paile chu an do thaisal si chumi ranga kha himi training exercise hi do pangsela raldo na pangsa sela yang tin US lamin hi South Korea tanin do salin timi kha himi training exercise in to thelmi si chule himi training exercise kha chu North Korea lamin chole chu longwan du lo kumtini to mi se kha an matla kumtin to ding chan kimtin ten South Korea pol si se US lam pol si se ti ding in hi malte an tong kan an raksim ve theu so an simdu big mi chu himi hi nan mai nan to mi hi chu ral do nan du ronga kan ma ram nan in do sal du ro himi nan to mi se tu lo in nan to mi se tin kha an rak ti theu sinan yang khale himi kha chu ready preparation ready sintenum chading in to mi sura kha an ma North Korea lamin chu khatin himi he nan malamin at thu lowin hi nan tuan tlangin ral do nan du ronga tin an mol luk theu chulong slowin an malamin hi North Korea lamin hi himi ral do nan to tindan nan to ronga hin kan matla himi ranga missile po ballistic missile la pakhat weapon testing nuclear weapons se ka ve pol hi testing to dingin tumta nakan nei de wedding ti ve khana an ti dingin an raksim ve theu so tu himi tu thami exercise kumtin se ko kumtin chu ral do te ga hin khoitin live fire training tan to theu live fire chu ki zian rori mangin hi
andตัวเทลมีสิจุลองสลาวิน command post exercise so staff coordination อันมา South Korea อันมารากาปอลและ US รากาปอลตัวหลังติกะเห็นข่อยตินอัน system ปอลมังดันปอลที่ข่อยตินสิ่งที่ค่ะที่มีเริ่มหลังดิ่งตัวหลังมี exercise กันสิตัวก็มีอันตุ่มตัดมีเจอตัวเฮ Ukraine Russia Ukraine รัลดาวนักเห็น North Korea รากาปอลตกปั๊มกลาเฮRussia lam tanin tel tu anum venti ajrong kamira hin anma laman hi tu drone technology thaimi tok paman nei birong kha tu hi countering drone tivek tole cyber attack hi tu pis at mi severo kha kagek pole tu timena ga global positioning system GPS pakhat changroma hin GPS hi mangthelo pangsa khotin kanma ve hi raldo tiga kan ton tlang ne ti hi kimi ni dingin pezom thainak dingin hi himi training exercise po mi class sit in kind of sim chulai himi hi South Korea hi UN command United command yang atele himi US le US I how mi se kaunan kan ma US rakap raboy upabik South Korea ummi 8 army asang big buchochi hi ani hi UN commander class e strong atu North Korea thon raldo na sa pangsa hi himi hi cho UN mengin raldo saleng mi se chumi sura kha tu kan mai South Korea hi kan ma council upabik hi UN council vekin dawana nei be ronga himi he cho UN limit la hi an mai twan bo nei tu po himi exercise entel pi ve theu strong atu himi ranga kha cho kemat an mai tarin thulanga simdan bekle so ram hlei khadi khi UN kusle por ram hlei khadi sin minung somsroi leng lokha himi ranga an fetter an zoding in tika an thula chule tu hi President Trump dikha cho himi North Korea hi kan ral tumpi ten hola jiangwa tele ani bin muha khacho yang khale tu hi bi Kim Jong Un khacho thonghil hebeta atla hen Singapore tongok tengin an panhi biako klang thailengin toral naktani zomi si kimatla khalai kha Singapore ko mi sura hin ama President Trump ala rak himi tui Singapore ummi kan ma US mi policy se tanyongi na ton policy se biak din kharakra ke la raktel ta ve so ama min mo himi kan ma US le South Korea raka poli ton tlang in himi to ami joint training exercise ke chu himi ki atupi lo tinam hu yang atele ama min mo kha chu thu thong hil le jet lai North Korea ki Kim Jong Un thonan tong lai kha himi ranga tok pam dai kimi peace treaty dainap thailing in hi North Korea lamin anma nuclear weapon program kha malte shot ding in le manglo ding in kha tumta nak nei phain khami kha rap tu tumta nak ani da lo mi si chule kami North Korea lam loret la Korea peninsula hi nuclear weapon thelo ding in manglo ding in khami kla kha tu san nak nei in khami lam pe zom thailing fe thailing in tumta nak nei ro kha himi Kim Jong Un thon la tongok da mi kla si chunga tu thuma hi chu President Trump ni chu South Korea to la chu anhangam lo nak anai jinga te thu bi big chu kimi kandung lami tu himi US like Iran raldo nak le boinap thula hin ai kandung lama President Trump ni South Korea policy se Japan policy se bom veding in arak deal asinan South Korea policy henan bom du lo chule chumi sulongin tu President Trump in mo kha cho kan mani South Korea hi paisa tla tam tu kan hmang so himi joint training exercise rangat la hi paisa tam tu ka chem atu lo na chem tin kha azau bet mu bet churo kha tu hi tu nia hin kan mai Secretary of War Pete Hegseth kha thai jingi thokding mi training exercise ranga kha minung short ter tum mo yang bi short ter ko thailo hasinan kimi himi hi kan mai US lamitel piding bi hi tampi shorting in kha feel asinan tu kha chu training exercise wading a he chu
กุมขัดเล้งเราเห็นที่ planning ให้ตัวจามิเชลสิเทลรอเห็นฮิจูก็จุ่มน่าจูต้องเมนสิ่งที่ก็จุ่มจังหวะเลยเฮมีอิหร่านรัมดาวดึงรายเห็นซาอุเรียปนี่บอมตุลรอค่ะมาเตะ president ทรัมป์ตัดสินตกนอนลงป่วยปีนับปกติสิ่งเมนที่เกี่ยมันมาจากกันกันบูแล้วจุดเลย US ละมินซาอุเรียกันจันรงกันจะมีไปสาระตั้มตกดิน president ทรัมป์จูอารมณ์เดือดดินกระจุมฉะนั้นตัวนี้เบกินที่เบกทุกทางสวกรอให้จูไทยจริงๆ training exercise ทอกดิ้งสรอเห็นแข่งนักดิ้งแข่งดิ้งมีจูยังมันจูดิ้งดินกระจุมเรายังคันเล่ตัวนู้นละไม่เห็นยังเบกบ่อยปีนักรอกในปีหลายปีหมดจะไทยเชียงทรีเราตัวนี้ที่นักขจูฉะนั้นตัวนี้สิมเบกเสร็จจูให้เราหมดหลายฮิมัลเต้เฮมีซาอุเรียลำทอนเปจอมินบ่อยปีนักที่โฮพาลาซิเมนไทยตัวรังจูฮิมัลเซกเอายังคันเล่ตัวนู้นละหมดละฮิเบกทูลฮะไทยลักที่กระโดดมีเดาสเลหินทุกทั้งสวบหายินฮิตินกระดักสิมพาวิวาโคดิ้งตินค่ะสิมดูพายินตัวรังจูฮิมอยน์รักสิกเอาเสอาเจ้าเรื่องไอตัวนั้นจะเต้นตัวน่ะลงมาตั้งปีกันได้สุนทรมังทาโลนั้นจะเต้นบ๊ายบาย